Projekt CrossCare, integriran pristup skrbi za starije osobe, proveden je od 1. rujna 2018. do 30. kolovoza 2020. godine. Nositelj projekta je Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, dok su partneri na projektu bili Mestna općina Ljubljana, Centar za pomoć na domu Maribor, Dom zdravlja Čakovec, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Zagreb i Grad Zagreb. Vodeći partner, općina Grosuplje, projekt Veze prirode provodila je uz partnere Udrugu Hila, javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, općinu Rogaška Slatina, Nacionalni park Risnjak, grad Vrbovsko i Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode, a projektne su aktivnosti trajale od 1. rujna 2018. do 28. veljače 2021. godine. Projekt Buđenje, kulturna baština kao temelj razvoja održivog turizma, općina Goričan kao vodeći partner provodila je s općinom Šentilj, turističkom zajednicom Međimurske županije i Zavodom za turizam Maribor Pohorje. Projekt je trajao od 1. listopada 2017. do 31. srpnja 2019. godine. Poboljšati kvalitetu života starijih osoba koji žive u svom domu glavni je cilj projekta CrossCare, integriran pristup skrbi za starije osobe. U projekt CrossCare bilo je uključeno više od 3000 korisnika, a imali su omogućene besplatne usluge, fizikalne terapije, radne terapije, zdravstvene njege i dijetetike u kući. Projektom je razvijen integriran pristup skrbi u kući koji je uključivao socijalnu i zdravstvenu zaštitu. To se je izkazalo kot zelo koristno in na ta način smo probali ustvariti enakovredno pozicijo starejših, ki živijo doma, in tistih, ki so v instituciji, ki ponavadi imajo te storitve. Izkazalo se je kot zelo koristno to, da so ljudje po poškodbah, po odhodu iz bolnice ali tudi zaradi drugih pridruženih stanj, ki jih imajo starejši, da smo jim omogočili potem boljšo rehabilitacijo in hkrati tudi bolj kakovostno in daljše življenje na svojem domu. U sklopu projekta imali smo usluge fizioterapije i dijetetike koje je provodio Dom zdravlja Čakovec i te usluge su se provodile na području Međimurske županije, dok je Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Zagreb usluge radne terapije provodila na području grada Zagreba. Svaka od usluga je imala svoj reprezentativni nekakav uzorak koji je za fizioterapiju iznosio 612 korisnika, za dijetetiku 169, a za radnu terapiju 384 korisnika. Navedene brojke smo uspjeli nadmašiti i prije samog kraja projekta. Naravno, početkom 2020. godine je počela i COVID pandemija, tako da bi brojke bile svakako i veće. Fizioterapeuti i nutricionisti su prolazili edukacije i razne radionice kako bi jačali svoja znanja, koja su potom koristili tokom projekta. Samim time su postali konkurentni na tržištu rada i u budućnosti se mogu isto uključiti u razne projekte, obzirom na znanje i vještine koje su stekli na ovom projektu. Izveden je bil program integrirane oskrbe, ki je bil v bistvu nek rezultat, glavni rezultat v sodelovanju med obema državama. V sklopu projekta je bila oblikovana IKT platforma. V tej IKT platformi so si projektni partnerji izmenjavali prakse, zabeleženi so bili vsi uporabniki, vse obravnave, ki so bile izvedene, vsi strokovni pristopi, na kakšen način je bil uporabnik vključen v celoten projekt in kako je v bistvu uporabljal vse te storitve. Potem sporazum je bil podpisan med projektnimi partnerji, ki je v bistvu neka podlaga za sodelovanje in v sklopu katerega so bili pač tudi zapisane v bistvu aktivnosti in vsi pač cilji, ki smo jih mogli doseči tako na slovenski kot na hrvaški strani. Glavni rezultat je bil v bistvu ta, da smo na slovenski in na hrvaški strani pridobili nove zaposlene, nov kvalificiran usposobljen kader, predvsem na področju delovne terapije, fizioterapije. V Sloveniji smo uvedli tudi zdravstveno nego in v bistvu se je izkazalo za zelo uspešno. Najbolj pomemben podatek, torej cilj projekta in rezultat projekta je to, da smo uspeli z dobrim sodelovanjem med dvemi državami in med vsemi projektnimi partnerji
prepoznati potrebe starejše populacije in uspeli vse te izkušnje, ki jih imamo na eni in na drugi strani meje, prenesti v naša okolja in nadaljevati z vsem tem, kar starejši potrebujejo za dostojanstveno staranje in za kakovostno življenje na njihovem domu. Projekt vrijedan gotovo 900.000 eura prepoznat je i nagrađen, a Europska ga je unija istaknula i kao primjer dobre prakse, te je predstavljen na platformi Europske komisije. Ciljevi projekta Veze prirode bili su očuvanje i održivo korištenje prirodnih resursa, zaštita i obnova biološke raznolikosti, te uvođenje suvremenih metoda upravljanja prirodnim resursima, a aktivnosti projekta odgovorile su na nedostatak prekogranične suradnje na polju provođenja mjera za poboljšanje stanja ciljnih vrsta i uvođenja suvremenih, održivih metoda upravljanja prirodnim resursima. Glavni cilj projekta smo dosegli z zagotavljanjem trajnostnega ohranjanja tačnih vrst in pa njihovih habitatov na Natura 2000 območjih Sotle, Kolpe, Nacionalnega parka Risnjak, kanjona Kamačnik in pa Krajinskega parka Radensko polje. Projekt Vezi narave pa je primer dobre prakse odličnega čezmejnega sodelovanja več partnerjev, kjer smo zagotovili mreže točk Vezi narave, kjer v bistvu skupaj z čezmejnim sodelovanjem zagotavljamo osveščanje o pomenu narave in pa seveda z enim glavnim ciljem, torej prikaz povezanosti človeka in pa ekosistemov. Na območju občine Grosuplje smo izvajali delavnice za kmete in lastnike zemljišč, potem za lokalno skupnost in pa za splošno javnost. Na samem Krajinskem parku Radensko polje pa smo izvajali akcije prenašanja dvoživk čez cesto, potem smo izvajali tudi akcije odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst rastlin in pa seveda sodelovanje z strokovnimi inštitucijami. U Nacionalnom parku Risnjak u projektu Veze prirode provedene su razne aktivnosti. Jedna od najbitnijih je čišćenje izvora rijeke Kupe, koje je uslijed ledoloma, raznih elementarnih nepogoda bilo onečišćeno. Znači vadili su se trupci kako bi bila veća i protočnost vode i kako bi se osiguralo za vodene životinje koje su unutra i normalno obitavanje. Osim toga bilo je i istraživanje vidre, istraživanje ciljnih vrsta leptira, odnosno močvarne riđe i košnja, odnosno održavanje livada i sprečavanje sukcesije tih gorskih livada u parku. Glavna aktivnost je bila čišćenje izvora rijeke Kupe. To je specifičan izvor koji ima grotla koja dolaze od dole, dva. Ona su bila ispunjena palim stablima koje su zaustavljala protok vode i nama je bilo bitno izvući ta stabla kako bi voda dalje normalno tekla. Posao je bio jako zahtjevan jer je Kupa vrlo hladna rijeka, tako da se ne mogu ronioci dugo zadržavati, a i veliki su pritisci i to, tako da su morali imati specifičnu opremu bez koje se to nije moglo raditi. Ronili su do dubine od 60 metara, a očistilo se izvor Kupe do 48 metara, s čime se izvuklo 30 kubika mokrih stabala. Napravili smo radionice sa lokalnim stanovništvom, radili smo sa osnovnim i srednjim školama, radili smo baš sa poljoprivrednicima i vlasnicima zemljišta u Nacionalnom parku Risnjak. Educirali smo poljoprivrednike i vlasnike zemljišta kako pravilno kositi livade i u koje doba godine, dok smo djeci više održavali predavanja o leptirima i važnosti leptira u prirodi. Moramo se zavedati, da živali, rastline in cel ekosistem, ki ga tvorimo, ne poznajo državnih meja. Medtem je pa projekt Vezi narave seveda zagotavljal z partnerji in pa pridruženimi partnerji potem to zelo dobro čezmejno sodelovanje strokovnih inštitucij. Obenem pa nam je seveda zagotovil zelo dobra izhodišča za nove projekte na zavarovanem območju Natura 2000, kjer pa s partnerji že kujemo nove načrte.
U sklopu projekta izrađena je i brošura Danji leptiri risnjaka, edukativna i šarena knjižnica, Ne budi bez veze s prirodom na hrvatskom i slovenskom jeziku, održane su izložbe fotografija, odrađena razna istraživanja, nabavljena moderna oprema i ostalo. Projekt je vrijedan oko 2,5 milijuna eura. Cilj projekta Buđenje bio je doprinijeti održivom razvoju turizma u hrvatsko-slovenskom pograničnom području, diverzifikacijom, unapređenjem i jačanjem konkurentnosti postojećih kulturno-turističkih sadržaja u regiji. Cilj projekta je bil poiskati našo naravno kulturno dediščino, oživiti, da ne bi šla v pozabo. To smo naredili skupaj z občino Goričan, na kar smo pa iz tega razvili turistične produkte, katere tržimo in s tem ohranjamo zavest o tem, kaj je na tem območju obstajalo. V občini Šentilj smo obnovili zgradbo, na njej naredili muzej naravne in kulturne dediščine ter uredili keltsko pot. To je v bližini Šentilja ena pot, kjer so najdene tudi zdravilne točke in kjer so tudi živeli Kelti, kjer so tudi bili pred leti že najdeni ostanki Keltov in smo vse skupaj obudili, naredili turistom prijazno, označili in dejansko s tem spodbudili še večji obisk tega območja. U općini Goričan provedene su aktivnosti na 2 lokaliteta, dakle ovdje na rubu nasilja gdje su identificirani tumuli, odnosno cijela nekropola po tumulima, odnosno staro drevno groblje iz željeznog doba i kraj Marofa, odnosno kraj Župnog dvora, gdje je također izvršeno arheološko istraživanje jer su pronađeni tragovi kontinuiteta života čak tamo od željeznog doba pa do 11. stoljeća. Turistička zajednica je imala ulogu naravno promocije i promotora i visibility cijeloga projekta. Uključivali smo se i u sve ostale aktivnosti kao što su sugestije na koji način ovaj arheološki park gdje se nalazimo što bolje približiti gostima. Prvi cilj je bil sigurno, da čim več turistov privabimo v naš kraj, ampak to smo skozi projekt naravne kulturne dediščine tudi naredili, tako da sedaj, glede na ta projekt, ki smo ga naredili skupaj, imamo dosti večje število obiskovalcev in seveda, da ponudimo tisto, kar si občani tudi želijo. Tako da jaz sem zelo zadovoljen s to sodelovanjem z občino Goričan. Mi tudi sedaj nadaljujemo to sodelovanje tudi na drugih projektih. Upam, da nam bo uspelo, ampak smo izredno zadovoljni s tem, kar smo tudi do sedaj naredili. Tako da to dobro sodelovanje nadaljujemo tudi z obiski. Vsaj 2-krat na leto se vidimo, enkrat pri njih, enkrat pri nas. Projekt Buđenje vrijedan je gotovo 1 milijun eura, a projektni su ciljevi postignuti buđenjem i valorizacijom postojećih neiskorištenih arheoloških nalazišta u općinama Goričan i Šentilj, uspostavom regionalnih turističkih centara te razvojem inovativnih i atraktivnih prekograničnih kulturno-turističkih proizvoda. Projektima CrossCare, veze prirode i buđenje uspostavljene su nove prekogranične suradnje između Hrvatske i Slovenije u više područja koje su omogućile zajedničko djelovanje i međusobnu pomoć na aktivnostima i nakon završetka projekta. Također, projektni su partneri uspostavili prijateljstva i kontakte koji su zalog za možda nove projekte u skorijoj budućnosti.
Projekti su zasigurno doprinijeli da se poboljšaju područja zbog kojih su pokrenuti u obje države, te su njihove aktivnosti doprinijele boljoj promociji pojedinih gradova, općina ili turističkih odredišta.